Igitondo ciza ku badukurikiye hirya no hino aho muherereye ku migabane itandukanye, abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajepfo n'amajyaruguru, twizere yuko umeze neza. Abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba, Kivu y'amajepfo n'iy'amajyaruguru, reka tubihanganishe ku bibazo by'umutekano muke n'ubwicanyi mukomeje guhura nabyo, ariko kandi hari icyizere yuko ibintu bizatungana bikagenda neza. Turi ku wa kane ku minsi 30 y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu ni wo munsi wa nyuma w'uku kwezi. Reka dushime Nyagasani waturinze muri uku kwezi kose, tukaba tugejeje ku munsi wa nyuma. Turizera yuko n'uku kwa gatanu tugiye gutangira ibintu bizagenda neza. Hanyuma rero uyu ni wa mwanya w'amakuru tubagezaho anyura kuri Murenge Today TV. Jewe ugiye kubana namwe ubagezaho aya makuru muri iki gitondo ni Muhasha Fidel. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru turaza kwerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, aho amakuru agera kuri Murenge Today TV. Amakuru avuga yuko hari umwanzi uri kuzamuka yerekeza ava kwa Mbogo yerekeza mu karere cyangwa se mu gace ka Bijabo kugaba ibitero Burundi. Ibyavuzwe ku munsi w'ejo ko hari ikigo cyarashwe cya Kamuha, aya makuru turaza kuyagarukaho, ariko ni ikinyoma. Turaza kubabwira uko byagenze n'ico ingabo z'u Burundi ziri kwikanga umunsi ku wundi, icyabaye turaza kukibabwira. Nanone turaza kugaruka ku yandi makuru, aho mu mpera z'iri rishize umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoreye uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo bakomeze baganire ubufatanye bw'igihugu cya Kongo n'u Burundi mu kugaba ibitero no guhindura strategy zo kurwana hano mu burasirazuba bwa Kongo. Nanone mu yandi makuru, akabi gasekwa nka keza, mu mujyi wa Uvira harimo ubwoba bwinshi cyane, ndetse aho porte parole cyangwa se umuvugizi wa Sokola de Sud avuga yuko umujyi wa Uvira ushobora kwigarurirwa isaha iyo ari yose. Turaza kugaruka ku nkuru ya plénière cyangwa se inama y'abadepite yabaye ku munsi w'ejo, aho hari hitezwe yuko vice premier ministre wa interieur akurwaho icyizere hanyuma akavanwa kuri uriya mwanya. Ibi nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru. Nimba udukurikiye utarakora subscribe, wibuke kuyikora kugira ngo uzubona amakuru bitakugoye. Munyemerere dufate akaruhuko gatoya hanyuma tugaruke mu kanya mu makuru arambuye. Munyemerere nongere mbahe kaze muri aya makuru, hanyuma amakuru yacu tuyahere kuri iyi ngingo, aho amakuru agera kuri Murenge Today TV avuga ko hari umwanzi cyangwa se hari ingabo zinutse kwa Mbogo. Izi ngabo ngo zikaba zirimo kwerekeza mu karere ka Bijombo, aho zigiye kugaba ibitero muri biriya bice ku ngabo zatwirwaneho MRDP ziri muri kariya gace. Ibingibi bikaba bibaye nyuma y'imyiteguro imaze igihe ikorwa ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bagerageje kureba ko bakwigarurira Minembwe bikanga. Ubu noneho bakaba bahinduye strategy, bakaba bashaka kugira ngo baturuke muri ibi bice barebe ko bakwinjira mu Bijabo bakarasa hariya, nyuma bakaza kuhigarurira. Aya makuru rero tukaba tumenyesha abantu bari mu bisozi abashobora kubagezaho amakuru byihuse, ariko kandi nabo turabizi ko amakuru baba bayafite bashobora kuba bayamaranye igihe kirekire, kubera kuko bari maso kandi bafite inzego z'ubutasi ziba ziri gukurikirana amakuru umunsi ku wundi. Ariko kandi wese dufatikanye kugira ngo tutange aya makuru muri kariya karere, dore ko umugambi wabo ari ukwica abaturage, kwangiriza no kunyaga. Gusa usibye ko turabizi neza ko batazabishobora, nubwo bari kumwe n'ingabo za P5, FDLR, Abarundi n'abandi batandukanye bagenda babafasha mu bikoresho cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga. Turabizi neza kuko bazatsindwa. Gahunda yabo ni ukwibasira, ni ugutera Bijabo ngo barebe ko bayigarura, ariko twagira ngo tubabwire yuko Bijabo inyerera, Bijabo tiziterwa, Bijabo ni ahantu hakomeye, ntacyo muzageraho kandi muzakubitwa, muzasubirayo mu imbagwa. Abari mu karere ko mu misozi miremire murasabwa kuba maso no gufata disposition zishoboka.
Nanone twerekeze mu gihugu c'ababanyi c'u Burundi. Amakuru agera kuri Murenge Today TV yacicikanye ku munsi w'ejo, aho abantu batandukanye batubazaga ati ese ni ibiki vyabaye mu Burundi, natwe tukababwira yuko tukirimo tubikurikirana kandi tutari mu gihugu c'u Burundi. Aya makuru akaba ari amakuru yavaga hariya ho mu Burundi mu kigo ca gisirikare citwa Muha. Habayeho kwikanga mu gihe abantu bari bavuze yuko cyangwa se amakuru yavugaga yuko haba harashwe humvikanye ngo urusaku rw'imbunda, ariko twaje guperereza dusanga aya makuru harabayeho kwikanga, hanyuma abasirikare bari muri aka gace cyangwa se abayobozi b'ingabo bahita bahungisha intwaro bazijana mu bindi bigo bya gisirikare, aho amakuru avuga ko intwaro zari muri iyi ka bazi dispatch cyangwa se bazitatanije mu bigo bitandukanye bya gisirikare, basiga intwaro nkeya zo kurinda iki kigo, dore ko n'ubundi batagisiga gutyo. Icyateye uku nguku kwikanga cyangwa se gukuraho izi ntwaro n'urunturuntu nibyo baba barimo kwikeka, ariko kandi muri kiriya gihugu amakuru akaba avuga ko harimo guhuzagurika mu gisirikare cya FDNB, Force de Defense Nationale Burundaise, aho kubera ubwumvikane buke mu buyobozi bw'ingabo ndetse n'umukuru w'igihugu bahora bikanga ubusa umunsi ku wundi. Nanone ibi ngibi tukaba tubigarukaho nk'uko byabaye mu minsi ishize, nk'uko twababwiye umukuru w'igihugu yahindaguye abayobozi batandukanye afatikanyije n'umugaba w'ingabo mukuru Prime Niyongabo, bagenda bahindagura abakomanda cyangwa se aba division commanders kugira ngo barebe ko habaho stability, habaho ituze mu gisirikare, kubera ko hakomeje kubaho akajagari ndetse no kutumvikana hariya mu gihugu cy'ababanyi c'u Burundi. Barimo kwikanga urunturuntu rero, bigatuma bakomeza guhindagura aho bazikuye n'aho bazijanye hose ni mu Burundi, aho bavuye ni nko kuva mu kirambi ukaja mu byinka cyangwa se ukaja mu mbere. Reka tubabwire ngo bareke imigambi mibi. Iyo umuntu akomeje kwikanga ubusa aba afite icyo arimo kwikeka. Ni mu gihe mu gihugu cy'u Burundi akomeje gucurirwa cyangwa se akomeje gutegurirwa imigambi mibi yo kurimbura abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi nanone haba harimo gutegurirwa imigambi yo gutera igihugu cy'ababanyi cy'u Rwanda. Nanone tukiri kuri iyi nkuru, dukomerezeho n'iyindi nkuru n'ubundi imeze nk'iyi ngiyi, aho mu mpera z'iyinga rishize umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yakoreye uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura, aho yari kumwe n'abandi basirikare bakuru bo mu ngabo za FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo, aho bari mu mugambi cyangwa se bashaka gucura undi mugambi na strategy nshasha hano muri Sud Kivu, ndetse bamwe muri aba basirikari akaba aribo ngo bashaka kuzohereza muri aka gace, kubera kuko ari abo muri community y'abanyamurenge kandi bakomoka muri kariya gace ka Sud Kivu, kugira ngo boherezwe hariya muri gahunda nshasha bafite za gisirikari na operation. Umugaba mukuru w'ingabo rero za Kongo Jules Banza akaba yari yaje mu gihugu cy'u Burundi mu mpera z'icumweru gishize, aho uruzinduko rwe nta kindi rwari rwibanzeho ari ukugira ngo baganire hamwe na Neva, barebe strategy nshasha. Nk'uko amakuru abivuga, gahunda zabo baganiraga na Neva barimo gushaka guhindura strategy z'urugamba kubera impamvu zitandukanye, harimo na pression y'amahanga, kubera kuko bari kotswa igitutu kubera ibyaha bakomeje gukora, kwica abaturage, drone zirica abanyamurenge umunsi ku wundi, drone zirica abatutsi mu burasirazuba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu by'abaturage byarashize, nta na kimwe kikibaho. Hanyuma rero bakaba bariho pression cyangwa se hariho pression y'amahanga ibariho kubera ubu bwicanyi bakora. Iyi gahunda rero bakaba baje kugira ngo uyu mugaba w'ingabo yaje kugira ngo bahindure strategy. Ingabo zikaba zatangiye kuzamuka, izo twari tumaze kubabwira, zerekeza mu misozi miremire ya Uvira ndetse na Fizi. Gahunda nta yindi ni ukurasa twirwaneho M23 kugira ngo bigarurire akarere k'Indondo bahereye mu Bijabo ndetse na Rurambo, hanyuma ngo kugira ngo bahagire baze ariyere yabo ifatika, bazabone uko bakomeza kugaba
ibitero mu bice bitandukanye, ndetse nk'uko bagiye babivuga ko bashaka kwigarurira umushasha wa Plaine de la Ruzizi, hanyuma bagakomeza no mu bindi bice. Izi nizo gahunda ziri hariya rero, uko mwagiye mubibona tubabwira ko hari abasirikare bashaka koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gace ka Uvira, barimo ukomeje gushirwa mu majwi ariwe Colonel Nyamushebwa. Ariko kandi nanone abamayimayi bakaba batangiye kumwanga bavuga bati ntidushaka uyu musirikare w'amazuru maremare, ntidushaka uyu musirikare w'umututsi. Ati se kuki buri gihe bahora bohereza aba bantu b'amazuru maremare hano, niki bashaka kuri Uvira? Hanyuma rero uko niko byifashe, niko bihagaze, reka tubihange amaso turebe iyo bigana byerekeza. Dukomeje mu yandi makuru, nuko turi hano mu mujyi wa Uvira, akabikora kabizi karya imboga karitse. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nako umuvugizi wa Sokola de Sud Kivu, yatangaje cyangwa se yatangiye gutabaza avuga ko Uvira ishobora gufatwa na Twirwaneho. Yagize ati Twirwaneho ifite imbaraga zidasanzwe, ati kubera iyo mpamvu Uvira iri mu marembera cyangwa se Uvira iri mu kaga, aho ishobora kwigarurirwa n'aba barwanyi cyangwa se n'ingabo za Twirwaneho, kubera kuko uko tubabona nuko bameze ntabwo tugikozamwo utwatsi. Ati aho turi mu kugerageza hose turi mu gukubitwa, turi mu gutsindwa. Ati kubera iyo mpamvu rero umujyi wa Uvira uri mu kaga. Ariko kandi ibi bikaba bivuye ku kutubahiriza amasezerano, ari wo uriya mugani twari tumaze guca haruguru, ati akabikora kabizi karya imboga karitse. Leta ya Kinshasa imaze igihe ikora ibintu ntiyubahirize amasezerano. Rero mu buryo bari gutinya, bari kwikanga kubera ibyo bagenda bakora, bakikanga ubusa, bakikanga batewe, bakikanga M23 yabagezeho, bakikanga Twirwaneho yabagezeho. Ariko umunsi izabageraho ntabwo bazikanga, ntabwo mpanuye. Ariko kandi birashoboka ko igihe kizagera kwihangana ukagira iherezo. Uvira rero ntibacira ntibamira, harimo ubwoba bwinshi cyane buteye ubwoba. Reka dukomeze tubihange amaso turebe iyo byerekeza. Nanone tunyarukire i Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko mwari mubizi ko ku munsi w'ejo hariho icyo bise motion de défiance contre ministre cyangwa se VPM, minisitiri visi minisitiri wa interieur cyangwa se w'umutekano, sekirite n'ibindi, aho bari bashaka kumukuraho icyizere kugira ngo ave kuri uriya mwanya, nyuma y'icyifuzo cyo kutizera cyangwa se motion de défiance cyari cyatanzwe kuri Shabani Luko yatanzwe, cyangwa se iki gitekerezo cyatewe utwatsi, ntabwo cyakunze, bagiteye utwatsi nk'uko twari tubibabwiye ko abadepite bateranye ku munsi w'ejo. Uwagitangije ari we depite Lade Yangotikala yanze kuvuga ko byabaye gutsindwa. Mu magambo ye yatangaje ko ako kanya yavuze ko icyo gikorwa kitari kigamije umuntu cyangwa se kitari kigamije Jacquemain Shabani ku giti cye, ati ahubwo cyari ubutumwa bwa politike bugamije kugaragaza ikibazo cy'umutekano w'abaturage no gusaba ko ubutegetsi nyobozi cyangwa se executive bureka kwivanga mu bubasha bw'inteko nshinga amategeko n'ubw'ubucamanza. Nanone yagize ati sinatsinzwe, ntekereza ko guhera ubu bagiye gutangira kurinda umutekano w'abaturage. Ndakeka ko babyumvise, agaragaza ko igitutu cyashyizweho n'abadepite kuri uyu wa gatatu cyari kigamije cyangwa se cyari gihagije mu gutuma ubutumwa bwumvikana kabone, n'ubwo icyo cyifuzo
cyazanwe mu nteko rusange. Twibutsa abadukurikiye yuko abadepite bagera muri 56 aribo bagerageje kwemera iki kintu ariko bakaza gutsindwa, nkuko mubizi ko abadepite b'inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari benshi cyane. Iki cyifuzo rero kikaba cyatewe utwatsi. Jacquemain, minisitiri wa interieur, akaba azakomeza ku mwanya wiwe kubera kuko icyo icyifuzo cyateshejwe agaciro. Nanone umwe mu basesenguzi kuri iki cyifuzo cyangwa se kuri iyi pleniyere mu byaganiriwe aha ngaha yagize ati icyari igikorwa cy'abantu bake bigaragambya bonyine, ahubwo icyifuzo cyo kwikura icyizere kuri Jacquemain Shabani kigaragaza ko hari kutavuga rumwe gukomeye kwiganje mu bagize ubutegetsi buriho. Mu basinye icyo cyifuzo bagera kuri 52 bamaze kumenyekana. Abadepite baturuka mu matsinda ya politiki 18 atandukanye, hafi ya yose akaba arayihurije muri Union Sacrée de la Nation. Nkuko isesengura rya Talatala ribigaragaza, itsinda rya FDCA riyobowe na Modeste Bahati Lukwebo uherutse kwegura ku mwanya wa vice perezida wa kabiri wa Sena, niryo riza ku mwanya wa mbere, aho rifite abasinyiye iki cyifuzo bagera ku 10. Ikurikirwa na Dynamique Agiso ya Jean-Michel Sama Lukonde, perezida wa Sena, rifite abasinye bagera kuri 6. Andi mashaka afitanye isano na Vital Kamerhe, Moise Katumbi ndetse na guverineri Fifi Masuka, buri rimwe rifite abasinye icyo cyifuzo 4. Ku rwego rw'uturere 61.5% by'abasinye icyo cyifuzo bakomoka mu gace kagizwe n'akarere kava mu majyaruguru y'uburasirazuba kugera mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, aho intara za Ituri na Chopo ziza ku isonga. Ibi bigaragaza ko kutavuga rumwe n'uwungirije minisitiri w'intebe ushinzwe umutekano mu gihugu cyangwa se VPM umutekano byumvikanamo cyane mu ntara zibasiwe n'ibibazo by'umutekano mukeya. Urumva ko ibintu ari bombori, ibintu bitoroshe, ibintu bikomeye muri Kongo, ariko kandi bizageraho umutekano cyangwa se amahoro aboneka. Gusa kandi hagaragayemo n'ibintu bitari byiza cyangwa se birimo akavuyo, aho ku rutonde rw'abadepite bari bitabiriye hagaragayemo n'abantu batari muri liste cyangwa se batari abadepite bagaragaye ku rutonde kuri liste, babahamagara ugasanga si abadepite, ni abantu baje hanyuma bigaragara ko bari bandikishijwe n'abandi badepite bashaka gukuraho uyu mugabo cyangwa se vice premier ministre wa interieur. Ibintu bigayitse kandi bigaragara ko atari byiza mu by'ukuri. Nanone dusoza amakuru yo muri iki gitondo, munyemerere tugaruke kuri iyi nkuru y'ingabo za Zambia alerte ku bwigenge bw'igihugu Tanganyika. Agace ka Muliro kagenzurwa n'ingabo za Zambia. Tanganyika, amakuru akomeza guturuka mu majyepfo y'uburasirazuba bw'iyi ntara avuga ko impinduka zikomeye ku mupaka. Agace ka Muliro kari nko mu birometero 350 uvuye mu mujyi wa Moba, ubu kari mu maboko y'ingabo za Zambia Defense Forces. Igabanyuka ry'ubugenzuzi bw'igihugu. Mu gihe umujyi wa Moba ukomeje kurindwa n'ingabo za FARDC, kuba Muliro yafashwe n'ingabo z'amahanga bituma hibazwa byinshi ku bushobozi bwa leta ya Kinshasa bwo kurinda imipaka yayo yo mu majyepfo.
aka gace gafite akamaro kanini ku mpamvu z'aho gaherereye, ariko bigaragara ko katakigenzurwa neza n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Ibibazo ku butaka n'ubusugire bw'igihugu. Uku kwinjira kw'ingabo z'amahanga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubaye mu gihe inzego z'umutekano z'igihugu zifite intege nke. Abasesenguzi bo muri ako gace bagaragaza impungenge ko ku ngaruka z'igihe kirekire z'ubu bugenzuzi bw'ingabo za Zambia ku butaka bwa Kongo, cyane cyane ko nta gisubizo kiratangazwa ku bijyanye no kwirwanaho cyangwa kwamagana ibi bikorwa. Murabyumva ko ibintu bitoroshe muri kariya gace, aho kugeza ubu ngubu nta tangazo cyangwa se nta mesaje n'imwe iragaragara, nta kwirwanaho, nta defense n'imwe iragaragara muri biriya bice, kugira ngo hagaragare ko byibuze ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari icyo ziri gukora. Abaturage bakaba batangiye kuzitakariza icyizere kubera ibyo bari kubona n'uko babona ibintu bihagaze. Ibya Kongo bikaba bikomeje kugenda biba ibindi. Nanone munyemerere amakuru yo muri iki gitondo tuyasoreza ahangaha, tubashimira mwebwe twabanye munsi ku wundi, ariko kandi tubibutsa ko mu misozi miremire mu bice bitandukanye hameze neza, nubwo umwanzi ari kwerekeza muri biriya bice, ariko kandi amadubu n'intare bari maso biteguye gukubita umwanzi ahababaza ndetse bakamugeza kure y'aho abaturage bari. Komeze mugire ibihe byiza n'amahoro Nyagasani. Nimudukurikiye ari ubwa mbere, wibuke gukora subscribe kugira ngo tuze tubana umunsi ku wundi, umunota ku wundi. Jewe mwari kumwe ni Muhasha Fidel, mukomeze munogerwe na gahunda za Murenge Today TV, twongere mu yandi masaha ari imbere.